y'igihe kitari gito ibyabo byibazwaho na benshi, cyane ko Alia Cool nyuma yo kugura imodoka ihenze cyane, benshi batekereje ko uyu mugabo ari we waba warayimuguriye, cyane ko ari umushoramari ukomeye. Ndavuga Lugumi Saidi wagaragaje amarangamutima afitiye Alia Cool ku mbuga nkoranyambaga. Burya koko ngo akuzuye umutima agasesekara ku munwa, wa mugani w'umunyarwanda. Uyu ni umugani wakifashisha ushaka gusobanura ibiri kuba kuri Lugumi Saidi, umushoramari w'umunyatanzania wari umaze iminsi avugwa mu rukundo na Alia Cool. Nyuma y'igihe Lugumi Saidi na Alia Cool bavugwa mu rukundo, ariko nta n'umwe urakomoza ku byabo. Uyu mugabo kwifata byanze aca amarenga ko yihebeye uyu mugore w'umunyarwandakazi. Ibi Lugumi Saidi yabigarutseho ubwo yajyaga ahatangirwa ibitekerezo kuri konti ya Instagram ya Alia Cool, wari umaze gusangiza ifoto ye abamukurikira, arangije agira ati rukundo rwanjye. Iki cyabaye ikindi kimenyetso cy'uko urukundo rwa Alia Cool n'uyu mugabo rwageze aharyoshye. Mu minsi ishize nibwo Lugumi yeruye ko yaba ari mu rukundo na Alia Cool, ubwo yajyaga kuri konti ya Instagram agatangira kujya ashyira utumenyetso tw'imitima ku mafoto y'uyu mugore. Uretse ibyo, Lugumi udasanzwe akurikira abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, aherutse no gukurikira Alia Cool kuri Instagram, ari nawe rukumbi akurikiraho kuko ubusanzwe yakurikiraga konti y'ikigo cye gusa. Nubwo avuga ko ari ibimenyetso bica amarenga y'ibivugwa, yaba Lugumi Saidi na Alia Cool ntawe uravuga ku mubano wabo. Lugumi Saidi azwi cyane muri Tanzania nk'umucuruzi ukomeye ufite ikigo gicuruza intwaro. Ni mu gihe Alia Cool we uretse kuba ari umukinnyi wa sinema ukomeye mu Rwanda, ari n'umushabitsi kuri ubu ukorera ubucuruzi bwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko wa mugani w'ibivugwa uyu Lugumi Saidi yaba ari we nkomoko y'imitungo Alia Cool afite, nk'imodoka ihenze afite iri imwe mu zigezweho, yewe akaba ari n'imwe mu modoka ihenze tubona hano mu Rwanda? Ibi ngibi ushobora kubitangamo igitekerezo. Hagati aho ngaho njye ni nuko nanzuye, tubashimira umwanya mwaduhaye. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry, mukomeze mugire ibihe byiza.